bây giờ chơi một bài hát là cùng bây giờ nhà ba số sẽ xong chơi từ đó là một phần sự cho một điều mà nó sẽ lấy xong một cái tương lai kiểu như các cuộc chiến than của mình chơi các cuộc chiến than đặc biệt của biết cuộc chiến than là thường xuyên sẽ lấy xong một cái tương lai kiểu như xong một chơi các môn thế Sekarang sebelumnya kau sebagai sebuah satu konsumkan sungai sebagai punya sungai lanjut yang masuk dia bukan terus selesai yang kita bahas sebagai sebagai baik di sebab itu sebuah supaya seperti dalam awal saya sebabnya dia jadi saksinya dia berdoa sungai laut dia sasana juga mau dari kota sungai seperti yang lain terus dia sungai menjaga namo dia Satu. Thầy nhằm thực hiện là xuân namaskar quay một cung chúng tôi có đây nhận một quân qua ban thực tập satu cepat menggunakan ini sebuah berarti cukup berangkong buat membaca berangkong yang sesuai dengan namanya jadi pembicara bagi pembicara misal kemudian kita buka kemudian bagi masa setahun tahun bagi apa ada sekarang untuk tujuh bahwa asal belah apa kita harus berjalan pada tadi bisa kita kalau dia sudah harus sangat dia tidak baik bahwa
យាមនិមន្តមកនឹងអរតនីនិមន្តរបស់មនីជាប្រគុណទេវព្រះគូនព្រមទាំងគណៈកម្មការចាស់មុខគុំបរិស័ទទាំងឡាយបានចូលមើលទៅរួមរបស់ព្រះមនីវង្សាសនាវងព្រះគូយើងក៏បានរាប់ពធានិមន្តការជានិមន្តដូច្នេះហើយមនីជាប្រគុណរបស់ព្រះសម្រាប់ព្រះអង្គបានជានិមន្តមកសូមអរគុណដែលព្រះអង្គចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាត់ដើម្បីអនុមោទនាដល់បទពិសោធន៍និងចូលរួមជាបរិយាកាសពិសោធន៍ក្នុងពិធីបាត់គ្រប់នេះដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំបង្កើតបានแล้วអ្នកកាសសម្បត្តិដែរសូមតែបានមកបានប្រសាទដល់អ្នកសិទ្ធិជាយកវាឡើងដល់នៅវិទ្យាពតជាវិញ្ញាណរបស់សិទ្ធិធម្មនេះយកវាឡើងដល់នៅវិទ្យាពតពោធិសត្វយកវាឡើងวันนี้ในดวงดาวขอเรียนบอกต่างๆได้ในบ้านเป็นมาเจอรูกันทำกันในวิธีปฏิหารยืนยันประกาศนาทั้งหลายส่งเอาเอาลูกแม่ผมมองดวงใจสิ่งใดสักสิ่งใดในราแต่ยุคở sao cáo biết cho bạn con trai biết quay cha không anh ơi Jadikan sesuatu yang beroleh danสิ่งสับสนที่ทำลายตรงที่สร้างโลกนี้ยังการงานที่ก่อนสร้างสร้างเรียกให้เรียกเด็กคนเราอายุถึงรุ่นจะต้องกระจายของคนที่สร้างเราที่มีความรู้ไปเรียนเอาสู่ที่เกี่ยวกันให้สาธุปัจจุบันภาคนาสังคนาตัวสิ่งใดที่ทำให้เราประสบสัมผัสที่มาที่จะมองแต่ภาษาหน้าก็มันเดินถึงกับใจโดยที่ว่าการมาบุษราสำหรับบุรีบังคับมาจะไหนไปโดยสวัสดิ์ธรรมดาสวัสดิ์ปัญญาโดยตัวมาเพียงก็ไปให้bahwa mereka yang karena ikut warisan biar mereka ketika berpikir bahwa mereka kuat karena tapi betul dapat sesuatu dengan merasa berat dan bahwa sesuatu yang orang yang berpikir baik berpikir bahwa yang dapat kesal pada sendiri dibuat mereka
beliau dengan bahwa ikut kecurung angkapa ikut tentang kenal ikut tetap ikut terbang pada di bungsan aku pun lebih baik yang tak tahu aku cepat kenal kemudian terbang dengan turun aku kemudian aku di bangku di hanya yang perkara lain
Sebentar kemudian sebentar nah dia mulai berat itu mana beliau baru sekali sampai keterangan untuk selesai Baik pun belum lah di beberapa bidang adalah nanti sejak pada semua rinca sejak sampai mungkin banyak dan orang jadi pun kalau sekali satu keberapa berapa sesuatu di bawah yang orang kalau sekali satu yang kita lain dia sama menolak dia sebenarnya berkait dengan yang disediakan dan kesebaikan penantara. Hari kemarin dalam mencari yang boleh sedai yang naik kerana yang cukup berkait dengan pendidikan yang akan salah seperti di satu oleh pertama-tama ini aku soal nah itu bagi beberapa sakit kanker nah itu kecuali dua itu bukan penyelidikan nah tapi kemudian penyelidikan ada di sebelum jadi satu dan terlalu orang sering itu maka perjalanan sebagai sok dengan orang berbesar itu bagaimana sebagai sok orang di depan kemudian sumber penyelidikan kamu tadi aku saat di usaha setahun ini belum percaya di dalam adanya percaya awak sehingga jarak mai kalau cukup percaya kok apa masalah akan naik berpikir kalau masuk ke ujung yang mana yang bohong itu bersama bentuk pertanyaan.
สเปสัมเนียตวะสุขันโตนะเมีย สาธุสาธุที่ท่านต่อปีโยมโยเจสักสิบเมต โอ ร อันเมีย สาธุสาธุสาธุ ให้ข้าทุกปียงงานยงยังปิดที่บริจาค ในเวทีปักบัวที่จะไหนระวังแรงเรียนยากของคนมีวงการอาบวกในความมันในความเต้าเป็นคนก็แต่ก็เรียนไปโชว์รูปกับวงนี้รวมแต่บริษัทยืนก็แต่มาช่วยให้การมีมาตัวต่อไปก็ เ
ផងពុទ្ធនៅសូមអនុមោទនាចំពោះដំណើរវត្តមានដែលព្រះអង្គនិមន្តមកសូមអរគុណបាទសូមជូនពរនៅពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងចំណោមវត្តគណៈរងមានលោកតាចាធំដែលជាប្រធានបានដឹកនាំដល់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន្ធូរនេះផងវត្តព្រៃតកួនក្តីតែបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន្ធូរនេះហើយក៏សូមឲ្យប្រកបជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយបុត្រប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈ ហិសាធុបតគុណังធម្មគុណังសង្ឃគុណังស្ថិតនៅក្នុងសម័យថ្ងៃនេះក៏ឃើញថាអស់លោកអ្នកទាំងឡាយនេះសឹកសឹងតែជាអ្នកមានអូបសាសទ្ធាជ្រះថ្លាជឿជាក់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បាននាំយកនៅចិត្តបច្ចាបញ្ញកុសលដែលកើតឡើងនៅក្នុងវរកាសនេះក៏សូមជួយគ្រប់គ្រងបីបាច់ថែរក្សាអ្នកទាំងឡាយប្រកបតែសុខចម្រើនកាត់កាលវិគុំត្រជាក់ប្រជុំសព្រមរមនីជាពិសេសប្រកបនឹងជាតាំងខិតបមេវសវចន្ទោសេចក្តីប៉ុនបងប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកយ៉ាងណានោះក៏សូម ពិសាទុអ្នកទាំងឡាយមានបរិបទស្ត្រីចូលបានប្រយោជន៍ តែនេះ សាធុ ហើយហេតុដូច្នេះហើយបន្តអំពីបានទទួលពរជ័យសេរីសុខក្នុងវរកាសនេះក៏សូមជួយបំបាច់ថែរក្សាអ្នកទាំងឡាយប្រកបតែសុខចម្រើនកាត់កាលវិគុំត្រជាក់ត្រជុំ